Pozdrav svima, od Jelena i danas ćemo raditi nešto malo drugačije. Međutim, vidjela sam dosta youtubera da radi ovo. Našla sam par ovakvih priča na Fejsu, ne znam, na dosta tih društvenih mreža. Uglavnom, horor priče u 5 riječi, u 2 rečenice. Ja sam vidjeti, ali zapravo imam možda nekih na našem razumljivom jeziku. U hrvatskom, srpskom, bosanskom, nešto od toga. Pa da vidimo što zapravo imaju reći. Znači ovdje imamo 3 rečenice strave. Horor priče od kojih se ledi krv u žilama. Jedino što neću voljeti u vezi ovoga je ako budu slike. Dakle, nema slika. Gdje? Već stavili jedno. Počela sam ušuškavati svog sina u krevet, a on mi je rekao: tatice, provjeri ima li čudovište ispod kreveta. Pogledao sam ispod kako bi ga zabavio i ugledao kako sjedi ispod kreveta. Kako može sjediti ispod kreveta? Koliko je onda to krevet? Ispod kreveta i tiho šapče: tatice, netko je u mom krevetu. Tehnički ovo je 2 rečenice, a ne 3. Kao prvo. Kao drugo, jezivo je kad neko u tvom krevetu koji izgleda isto koji ti. Strašno. Ali nije toliko strašno, pošto sam već čula negdje ovu. Sljedeću. Probudio sam se i ugledao lice koje je zurilo u mene kroz prozor. Problem je što živim na 14. katu. Na 14. katu. Face. Joj. Neću spavati večeras, najvjerovatnije. Čuješ kako te mama doziva da dođeš u kuhinju. Krećeš i dolaziš do stepenica kada začuješ šapati iz ormara. Dušo, nemoj se spuštati, ja sam čula. Šapat iz ormara. Really? Iz ormara? Znači, neko je... Znači, čuješ svoju mamu. Znači, taj neko ima isti glas koji tvoja mama. Ali mama ti je u ormaru. Zašto nisi... Kako nisi primijetila da ti je mama u ormaru? I kad se uopće uspjela strpati u ormar? Dalje. Ušla sam u stan nakon napornog dana i veselila se što ću se napokon cijelu večer izležavati. Dodirnula sam prekidač da upalim svjetlo, ali osjetila sam nečiju ruku na njemu. Živim sam. Problem je u tome što ostavljaš ugašeno svjetlo. Ako se kasno navečer vraćaš sa posla ili škole, bilo šta, ja ne mogu napustiti kuću ako znam da ću se vratiti navečer, a sve će biti ugašeno. Bar jedno svjetlo mora biti upaljeno. Jel to će to biti u verandi, u hodniku, u kuhinji? Ne volim dolaziti tamo ako je potpuni mrak. Jel to je jednostavno creepy. A za nju savjet, ja bi se odmah iselila iz tog stana. Ne. Djevojka se vratila s kampiranja na kojem je provela 2 tjedna potpuno sama. Nakon što je krenula pregledavati fotografije na svom fotiću, pronašla je hrpu onih na kojima ona spava. Molim? All around me are familiar faces, worn out. Pronašla je hrpu onih na kojima ona spava. Jel spava na fotografijama ili spava na ljudima? Nema smisla. Moja kćer ne prestaje plakati i vrištati noću. Posjećujem njen grob i molim ju da prestane, ali ne pomaže. Zovi svećenika. Zovi svećenik. Zavodi posvijeti kuću. Počni se molit, ženska glava. Ne mogu da se pomjerim. Udahnem, govorim, čujem. I stalno sam u mraku. Da sam znao da ću biti tako usamljen, tražio bih da me kremiraju. Ajme.
to je jedan od mojih najvećih strahova. Biti zakopan živ. Najvjerojatnije kada vrijeme dođe, a sigurno ću ih tražiti da me kremiraju. Jer to je jednostavno... ne, biti zakopan živ, ne. Ok. Legla sam i ušuškala se u krevet. Taman je počeo da me hvata prvi san kad sam čula da neko šapuće moje ime. Živim. Ja dosta puta čujem šaputanje i onako duboko disanje. Iako sam sama u sobi. Grozno. Jednostavno grozno. Ali, šta je tu je? Pokušavam ignorirati. Mogla bi mi ispričati priču koja mi se desila nedavno. Uglavnom, Pričala sam sa jednom osobom preko telefona. I konstantno smo pričali, bio je mrak. naravno, zašto bi se nešto jezivo desilo preko dana? Ne, sve uvijek mora desiti preko noći. Uglavnom bilo je negdje blizu ponoći. I kako bila sam sama u sobi, kao i ta osoba. I dok sam pričala na telefonu, Pričali smo. jednom smo stali na par sekundi. I u tom trenutku tišine sam čula svoj glas u slušalici kako šapuće ime te osobe. Ja sam poludila. Znači, dobila sam živčani... katastrofa. Da bi me ta osoba pitala, molim, jesi rekla nešto, ali trebaš nešto? Tak. Nisam bila ja. Znašte koliko je jezivo kad čujete sami svoj glas, a šutite. Uglavnom, Dalje. Svake večeri pred spavanje poljubim ženu i ćerku. Kada se probudim, nalazim se u bijeloj sobi, a medicinske sestre mi objašnjavaju da je u pitanju samo san. dečko ti si poludio. Dečko ti si poludeo. Čuo sam majku kako me doziva iz kuhinje. Dok sam silazio niz stepenice, čuo sam šapat iz susjedne sobe, ne idi tamo sine, i ja sam ga čula. He. Move out, bitch. Zašto su jednostavno... Neću mu spavati. Prošle noći me je žena probudila i rekla mi je da nam je neko upao u kuću. Nju je prije 2 godine u našoj kući bio provalnik. Ovo sam malo brzo pročitala, ali... Pazi ovo. Prošle noći me je žena probudila i rekla mi da nam je neko upao u kuću. Nju je prije 2 godine u našoj kući. Provalnik. Kao prvo, ovo je jezivo zato što je njegova žena A kao drugo, lik, žena se potrudila da ti kaže da se makneš iz kuće. Okej. Jeez. No, žene nikad ne slušaju, čak i kad smo mrtve čovječe, ne slušaju nas. Uglavnom, to bi bilo to za sve ove jezive horor priče u 2 rečenice. Jednostavno, strašnije zvuče na engleskom. Ali ja vezi, na hrvatskom, onako na jeziku jedna bila na hrvatskom jedna na srpskom. Uglavnom, zvuče isto tako, ne toliko strašno, ali jednostavno neke od njih nemaju smisla, jel? Tehnički, Da, jednostavno nemaju smisla. To bi bilo to i ako vam se ovaj video svidio, thumbs up, subscribe, koment. Možda vi imate neku strašnu priču koja vam se desila, tako da slobodno napišite u komentar. ako želite još ovakvih videa, slobodno recite, dajte mi ideje što da radim sljedeći put. Ako želite da reagiram na nešto, reagirat ću, da pogledam, pročitam, šta god, samo napomenite u komentar. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! Whatever.